Mukaririgite wa kamiti ya budget kiri mbunge ya kaunti ya Meru ni ataririte gitumi kia witi na mbere kuremera maturene akiuga mbeca cia kuota ni irachereri kumania nabo gukurukia budget etereri nyuma ya utongeria kugaruka na kinya thirikari nene gukirithana na COG igurure mutambo jwa kuromba kandarathi amwe nabo waugite mbeca izi ikambiria kwamukirwa kiumia twitite na manto jakagira ne ameneretie mbundi ya uthurania bwogoti Meru akiuga mbeca iria bakuthurania ni nini nkurukia umbani bwa Meru mutuikare na aranirite nawe na tutumira riboti iji Kagite nega Kameru etithirite amukirite kinya chiringi imwe kumakire thirikari nene MCA Wankwene Martin Kome Makasi na no mukarigite wa kamiti ya budget kire bunge ya Meru na ugite thina teo kana kire thirikari angabana mutumanto ethingia na atariritie ni ura bakurukiria budget echereri kumabare guchechio tongeria na ndiu yethira ikara mono kire obisi ya controller wa budget inde na ndi akiuga ni Tena kiumeke mechare kamberia kurewa kinya kethra na ugite mirandi ya witi na mbere ni yagachererwa ni untu ba mubango jwa procurement jwa jogo chukumerwa ni thirikari nene ndile ejito nontu bwa control of budget ndile yabona ala ki gusot mantuzeshi ya budget ya Meru lakini adhiria ni ajau tayari budget ni approved system ya procurement itarugura na tetu county government of Meru tetu tukurugura itrashari bati guturugurira so na yo kage andile ko barabara ira imwe kuona ira chiekirira twekirite tukathondeka ikage andile itumba kuthithe kathai ka bantu kuroma itumba kuthithe kathai no ndumbura kaitite ne kura Kingi MCA Makasi na ugite wakagita ka thirikari ya Meru ithirite igitithwa na mbere na marando toka kurare na kigena buruke witi na mbere kuoteje utikyo nara manjaja orona yethithwa kaunti na monoja maingi ni marando kuromba mbuga tubecha ianthea thirikari yeterete kuona mbeca lakini utimbe aje thirikari romba kwa list kiri county ya Meru Muthiene Makasi na ugite Meru ekeja koja ni ogoti ura kwagirite yomba gutetheka kagite ne kara kigena gacherero kumakire thirikari nene akiugere na katharia kuthurania mungana wa chiringi bilioni 3.7 indi thagire kuthurania kigena gite gukinya nusu milioni na akiuga na ndembondi ya thaiji ya kigena no kaba mitegete na rithure mwanya bona kethre kuthurania ogoti ura kwagirite tule county assembly Meru bandu itukuthwani muno kethera revenue board ni batikuthere reo kana itubati kubeberio nontu na ikira tukwandi kuoja mbeca na ituje sources cia mbeca Meru ni nyingi ke report rate to shawero ria kwa rieto ni mutuge Kare